Михаил Евсеевич Иванов, Белебей гунжиертне хавхану шалгужизем омырдуран лауреат пулзадағырынчы. Күміші, хыназан 90 юрларын, юхрыш халық юрлизем, той керцелмес ташлаттардым, аланачыш урайзем, той дұға ташлары халық, шижім күміс сіреги, ташаяджы күмісмайын урахуща піркачы, мағыратын, үзіклетін, вилчин напударны чух, піледе уйба візетін, салдага азатны чух, ташлаттардын, юрлаттардын, кымылвен шикленні чух, тойынвен чунра тубатын, хуйхы-суйхы пусны чух, сивыр кубышы сивыр. Шуды кунче кевізен, евартыпру шыны пулдыр, үстер чері чедексен, кубысна астые тұттыр, падыр асмыш сылызен, кеві ун ялан яндырадыр, пұрза электр чірене.